nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasano nga rod ang mabunag mo dayjay no dadadaal mo't gayam ti kariton mo, Felix? Sapay ado dayjay? At dati na panunot ka pamuspusan na bakit? Repiram ti kariton mo? Saan? Anya nga rod? Abangak ti kariton ni Tata Melchor bakit? Ay nawaw, imbes a repiram ti kariton mo? Nuripirik bailaan, sigurado ang mabayagan ah. Ang mga no ipabunag ni Mrs. Riz iti sabali dagiti bunagag ko ma. Naimbag ano saan nga usaran ni Tata Melchor ti kariton na? Nadakamat na kanyak asaan pa yung trabaho ita bakit? Tama di ka no tirik na na. Mabalin ko nga abangan iti may isang aldaw na dyan. Anya ti masapol mo, Felix? Abangak ko mati kariton mo, Tata Melchor. Saan mo nga usarin ita? Saan ka din? Wen, sa anak pa yung nagtrabaho itatama di tirik na. Abangak man pa'y karo, Tata. Isublik to yung malam. Ti kariton mo nga eh. Nadadahil, Tata. Saan pa natarimaan? Abangak mo't ti kariton mo, Tata. Saan ko buludan? Abangam, ngam itang aldaw lang ah. Uwin, di ka madangagan ka di. Isublik at agos numalpas ko ti paramid ni Mrs. Reyes. Manungay ti abang na, Tata. Oray 150 lang. Sige, itag ko ti abang no isublik ti kariton, Tata. Mabit lang nga ron. Irwar ko ti kariton nga abangam. Tsak makikita ti kariton mo, Melchor lakay. Inabangan ni Felix, tinay. Ay nawaw, apay lang nga inpahabang mo ngay. Kasano no saan nga agsubli adagos? Di awan to ti usaram inton bigat. Isupay ati 150 nga abang na bakit? Si Kaki di mo. When isupay, agam kasanaw no maperday. Isubli na mo ladagos. Kita malakay, kagatgatang laang day jay akariton. Uwang ka di bakit? Ay nawaw, kunaklakit di, ano insubli mo na ito yung kariton, Felix? Saan pa, bakit? Kat nurabiin, Apay ngamin ay apakibiyangam da ita. isublim ata ang mga nausaran mo't ni Tata Melchor inton bigat. Itad mo mo't laang ti abang na nagsaritaan nyo tapno awan ti ririk. Wad, madamdaman to. Apay ang madamdaman pa'y laang. Inton kwan, malipatam tumanan. Ngunin, mapana ko. Ibayad ti abang na ngay. Ada dito yun. Iton mo abuo. Di mo ibaga alukwam jay lakay. Nalakala ang ti 150 asingir na kan ka. Tata, isubli kong ti kariton mo. Agyaman ak launay, Tata, ha? Tingay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko, Tata. Ay nawaw, apay ngay. At da ngamin ti emergency anang usarak iti kwartak, Tata. Sige, sige. Awam maramidak noong pa iti kwartam. Ay na, agyaman ak launay, Tata, ha? Di ka madanagan ka di. Ta itag ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akastoy tinagbanagan ti kariton mo, Melchor lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, Ha? na perdi matan. Na, huwag agpaisaw. Sigurado ani Felix ti nakadadaali ti dayta. Sinobraan na siguro ti inkargana. Si Kamat, apay adi mo kinita idi insublina. Rabi nga may nga insubli na bakit? Nagsip nga ito makita di. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayadang kindi at 150 nga abang? Dinadail na pa'y tikaritong ko. Anya ti kunam lakay? Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kwa bakit? Ti kunam kanyak idirabi katintid nan.
Pasensya kang baka na, nagulbura mo te. Amo ngamin nga agong ka no maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakano ngamin ti emergency anang usaran na iti kwartana. Anya kalakit di mo't den lakay. Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y anak kaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy. Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana? Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na kanitata Melchor. Sana pa'y nga inted ti abang a nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. San pa'y kano a nakabayad kuna ni Tata Melchor? Pasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaol na, ibagak amangtad iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumboy ita bakit? Nasaya at tapno adda ibayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaol mo. Kariton, Di ka man agar-aramid si ka Felix. si Good Day Jay bakit? Ay nawaw! Saan nga umay ni Nana Tinay no awan parikot? Mapan ka ijay ayanda itamot laang. Itan niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan? Itid kunto, Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda Nana Tinay, itamot laang. Adaman sa lutsudak, kumare. Nakitam ka di, no pudno anadadaol ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod ni lakay ko. Sigurado nga idi sangwanan ti balayo tinangidalanan na. Mayat ba ti kariton idi inlabas na mare? Nagis-istorya kami pay. Iso ang nakitak di kariton. Apay ka di aya mare? Wan ata ko na ni Nana Tinay a dinadaol ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak naman. Ay nawaw. Nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay abmong ka di mare. Tay suki ni Tata Melchor di tamyanan. Agawin nila kay mo. Kasano nga ag-agawan na, Mari Viola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Na istorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom na niya ti inistorya nila kay mo kankwana. Lakay ka no ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay nagawid ka adagos, Melchor lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit. Ay nawaw. Dagiti sukim ngay. Nilang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit. Tinagduma asukik, awanan. Awanan. Anya ti kayat mo asawan, Melchor. Awanan bakit? Inagawan dito Felix. Anya. San lang at ikaritong ko ti pinerdi na. Agraman ti kakaisuna pagbibiyagan ta. Huh? Talaga nga awan ba inday ja tao. Awan. Sana pa'y anabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ay ta, agawan naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka diti kastangar aramidem si ka Felix. Ay nawaw, anya man nila, ti basol ko kin kanina bakit? Di ka man aging didi nga awan amom si ka. Anya man ti iso ayan. Apay mo't adad-dadaulam ni Tata Melchor kadagiti suki na. Koreksyon lang bakit? Saan ko apir-pirgin ni Tata Melchor kalagiti suki na? Basol ko aya, no sakti kayat da pagpakumbuyan. Uray lakay ni Tata Melchor, kabaulan na pay mo, ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaol mo? Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul-ul-budam di lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka di makita nga imado ti sukik ita. Sa anak tupay na makapag-ina na. Busy gayam ha?
Kumusta kayon, Tata Melchor? Nasayaat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix dagiti sigod nga agpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyanon tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan nga agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki. Ngam awan ti maramidan tayo na talaga piman alakayin na tao. Wen ngam saan mo't anasayaat, amapan na kayo dadaulen, Tata. Kabaulan nyo pa'y mo't timangidoron iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahil na Felix. Ila ako kon. Agsapulak langin iti sabali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan ti dinadaal na, Tata. Huwag nga raw. Agraman abang nga nagsaritaan may awan pa eh. Idi pa'y napalabas alawas day, Tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, Viola. Ibagak tuman ka ni Marinena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay sikamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Mare. Wan mare, mapanak man dita ayan da Tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaol nila kay ko akaritunda. Ay nasayaat mo ta nalagip na Mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan, Mare. Ay, siya akong tinagdesisyon, mare. Anya? Inisaya ko na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat-matken ka no maamuan na, Mare. Uray agungat, awan maramidan na ko, mare. Sa bagay, kabutag na kamat ti asawa, Mare. Aywan, mare. Padasan nak akalabanan. Agtugaw ka pa'y, Nena. Agyamanak nana. Imayak, taumay ko itad ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod nila kay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid a nadadaal. Itad kumutlaangan nana. Ay, nawaw. Sobra mati kwarta ngayaw awat mo, Nena. Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigata ni Tata Melchor ang makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka, Kinapudno na. Plano may timangila ko iti dayjay akariton. Apay nana. Manumat lang ang tisuki ni Tatam. Wan ata inagaw mo't ni Felix ngamen. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni Tatam Melchor. Wan ang kabaulan na pay mo't ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro kat suki na amin. Naragsak ka ka di kastangar aramidem Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor, gaputa inagaw mo mat aminan. Pangasim Di naksermonan ta nabampanluga ka nagbunag na eh. Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang itong ungtan na kita asukin ni Tata Melchor. Di pa nagkunata siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makawawa mo na kita. Naperdigi, di man ang ti karitong ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya nga ita. Di mo magayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nawaw, nangusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya. Kasano kat di kamot makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutom ti manungal daw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor. Panunutom ti manungal daw nga inananusan na nga inusar tinapirdi akariton na. Anya ka langit din mo ito, bakit? Kasaladi ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta Felix Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka Felix. Apay Magsakit ti bagbakik. Ay nawaw. Kasanumot nga men, kat managing bubukod ka.
Ti kayat mo kat sukim amin at tao diti barangay tayo. Agraman lakay, agawang pay. Bakit? Ilutin na man ah. Ay, saan nga ilo ti agas ti nasakit abagbagin? Yang arod nga eh. Di mo nga minbukudan ti pagsayatan Ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor. Dinadaal mo lang arudan ti kariton na, agawam pa dagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay nati masapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasalud-sudan no awan ti aramidin niyo. Apay ko ma. Mapanta ko makikumboy, tata, no natarimaanan ti kariton niyo Awanin ti karitong ko. Inlakaw, tawang mo tin pangusarak. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang ta iso taramatan tanya. Saanan, nakababayin making ka. Anya ko matipagbaynan niyo, tata. Kaya't ko ti makabawi kata kayo. Amo kadakis ti naaramidak iti kalabas, tata ka. Sapay la ko ma. Ta ikandak iti gundaway ang makabawi kata kayo. Limabas madda Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay Marinena. Napanda nakikumboy, mare. Wen nga rod mare. Nakitak amayat ti kakatawan da mangidurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadag iti dakas nga aramid na, mare. No kasta kanayon nila kay mo, mayat siguro mare. Amom ka di, mare? In pa-repair na pa iti kariton na, tapno adda kano ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, Marinena. Sapay la kumaa, tatuloy-tuloy matanday ta. Agawid tan, tata Melchor. Rumabiimot tan. Ituloy tan to tagbo gintun bigat. Dagasindak to pa rin ni Jay Balay, Felix. Una, tata. Ibati tati kariton nitoy. Tama usar tumil lang intun bigat. Kung gayam. Pagtitibi ngayon, tata. Ay nawaw, sobra sama nato barok. Saan, tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngabing, agpada tamat ang nagtrabaho. Ay nawaw, ang yaman naklaunay, abarok. Ay na, may gatangak mo ilaang ninadam at itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugang tirik na. No awan ti maagrabyado a tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Naglag ang tirik na. Kinkasla sa anak napanog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na. Among ka di bakit? Kabayatan ti panangiduron mi kin ni Tata Melchor iti kariton ko. Kit kastaunay ti ragsak ko, bakit? Tsak amo no abay. Kasta amot lang tinakuna ni Mari Viola kanyak. Mayat kano ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idilimabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao aginggat kabailam. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Tulungam kit di ida. Takasken ka, at kasapulan damat iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Pro
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikan samat ng teglablaw iti kawusyo, pare Philip. Ha? Kapilitan na, pare babay. Nusanak nga glaba, di awan pagsukatak. Ay, sana kan samat na masikaso ni misis mo, pare. Sana talaga, pare. Ay, nawaw! Ay, di mo ipalubos sa pare. Anya nga iti raramitin lang, nukas na nga awan ka iti balayaw. Amangan naman ito, maturog lang amin. Tunggal lagawid ak. Trabaho iti unag ti balay ti madanunak pare. Ay narikat ti kasta pare. Sika lang aruran ti agtrab-trabaho. Sika pitaggunay iti unag ti balay. Ay nawaw. Saan ka arubot pare? Mamamanog nga ron ni bakay. Ay nawaw. May sapel at anak yo. Anda kumangay ti pakabanugan na. Sigurado ak apalusot na lang na jay. Tapno saan nga gunay pare. Nabambanuga kiti trabaho. Ngam kastoy pa lang ti madanunak. Ay nawaw. Nakaluto akmeten iti pangrabyan talakay. Angam na ornong mo ti plato iti lababaw. Siyak tulatan ti aginaw, kalpasan ti panangan ta. Jak ammo no niya tinararamid mo iti may sangal daw. Kat awan mo tinaduma trabaho. Pasensya kan lakay. Saan mo't ngamin ama ibati ti anak ta? Sana may batay, wano di mo lang kahit tagunay. Di ka ka din agunget. Aramidak tulatan, inton makaturog ti anak ta. Kastala ka na yun ay. Hinton kwan, maliwayam tumanay. Saan ka kadipay nga agawin, pare Philip? Saan pa'y, pare babay? Agistan bayak pa dito ayan mo. Agawid akto no rumabiin. Ta makita ano saan pa lang aggunay na ita Melissa. Makita na. No iuray na pala kanyak ti maarami ni Jibalay. Ay, mayat na ita na panunot mo, pare Philip. Kasta kat ti kayat ko kin ka, pare babay. Supportive ka lang unay. Alakay, bagamano, mangirwara kit arak, pare. Oh, mangirwara ka, ano adda, pare. Tapno adda pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarita ta. Apay anarabyan ka anagawid si ka Philip. Hindi mag-asakit ayan ti kumpare. Sapay nakainom ka anagawid. Sige ngay. Anya nga tinararamid mo iti may sangal daw. Ang mga nunat naturong ka lang manan. Ay naurnong maamin ti puyat ko lakay. Naimbagkan ka ata nakaturog ka idirabi eh. Kung akon kay, inyuray mo manan kanyak ti matrabaho dito palay. Inaramid kun ti daduma. Inlabak dagiti nagsukatan ni baby. Kan inugasak dagiti plato. Laita lang. Laeng. Ay nalakay. Saan alaeng dayjay tatrabaho mo't laeng dagita. Saan ko ang maaramid amin taadda ka nga rod ni baby. Dahil tala ka na yun ti rason mo. Agpanunot ka mambat iti sabali ang rason. Talay, makauma. Bibila ka na yun ti rason mo. Ay nawaw. Kontrolam ti boses mo lakay. Amangan numariing ni baby. Agtugaw ka pa'y Maridore. Ay, imayak tanang kung agong ungot nila kay mo idikalman, mare. Wan nga rod mare. Agrek-reklamo. Tayor uray ko kanukan kwa na ti maaramid dito'y balay. Kat maawatan na kumaa, tanarigat ti aggunay no kastangad na ubing, mare.
Kunam ata naisingit ko pa'y tinagluto kan naglaba, mare. Ay, day tatirigat na, no makaasawa ka itisan a makaaawat, mare. San tayo matarubot? Uray no kanayon tayo ang mabatbati iti uneg ti balay, makapabannog mare. Aglalo no adda ubing. Saan akasla idi ang maaramid ko amin, tawan pa'y ti anak mi. Ita, ay na, makabannog man, mare. Sapay awang kadwam, mare. Awan ti pangibatsyam ka ni baby no adda aramidam. Pudno da ita, mare. Sa anak pa'y ngarudan ang makadigos. Mutoy ni baby, tagdigos ka, mare. Ay na, nakababain matkan ka, mare. Ang mga numataktak ka pa'y. Si kakit dimat, mare. Isumat lang ti may sa agagarak, iso ngay mayak. Iso lang ti mo ka may tulong kukin ka. Di ka madanhagan. Awan ti napatag alakad ko. Kumusta nga iti trabaho lakay? Nasayat mo't bakit? Ni baby. Adda iti silid, nakaturog. Italaang adiretso ti turog na. Gusto atap no, awan rason mo nga gunay diti balay. Ay, ikwa, agpulis kan, tamangan tamatan lakay. Nakaluto ka ka din? Wen, nakapaglaba akmat laangan. Nasayat mo't no kasta. Wen tapno saan ka nga agungot. Makaangas mo't lang na tao. Ay, mayati semua pari Philip. Wala, tayo narabit ni bagat ko, amin na trabaho di balay di Kalman. Isuan, nanganak lang di simbang petak. Kun, kumpleto titurong pare. Ay, epektif magayam no, bugawang pare. Ay, wala pare. Mas dawak nga ron di simbang petak. Ta kapalan namot gayam nga ramiday. Ay, simro ka ron natin sadot na paray. Ay, dati dyan ipalubos sa mapasamak paray. Siyak kag trabaho, tapno mabiyag kami. Isarong bang lang nga gunay mo't iti unag ti balay. Ay, uwan mo ta paray. Saan mo ta mabalay na tayo lalaki ti mga rami ti amin? Saan tayo nakiasawa tapno agbalin na babaunan na iti misis tayo pare Philip? Nukas dela nga kanayon. Di saan ako nagparikaw, paray. Ano mo? Si damat da ito, idi pa'y kalman bakag. Ano sampay laang lakay? Sa anak-anak karwar itay. Iso nga awan tinagatang ko asidaan ta. Kat no naaramid mo amin at trabaho diti palay di na minsan nga aldaw. Di mo ibaga, nga agras rason ka manan dita. Ay saan lakay? Imay ngamin ni Maridori iti dayti nga altaw. Iso an naaramid ko amin. Iso tinangasikaso kin ni baby. Tas sumumbat pa'y lang. Ammom si ka, Philip. Kasla saan ka ngagpampanunot? Siyak laang ti mabatbati dito'y balay no kasta nga agtrabaho ka. Inton rabi siyak manin ti mapuyat ang mga sikaso iti anak ta. Nay datin soro da jadorikan ka, ha? Naturad ka na sumungsung bada. Gaputan na uma akmetan, Philip. Makauma ti kasta. Ti panagkunam siguro kat sikalaang ti mabambannog. Pudno ka day tinadamag ka, Philip. Masansan ka numot ti panag-apayo ken milisa nga asawam. Sino tinangindaron ka na kayaw nanang? Asino kumapay? Dagiti ka arubayo Nagiti ka ruba mi amarites. Saan na nasaya at abugbog kawam ti asawam? No saan na amaaramid amin amaaramid iti unag ti balay? Kasano asaan na kagungad kat nabambanluga ka nagtrabaho. Kas niya pala ang mat ti madanunak. Ura sino mo ta? Talagakit niya si manot na niya Melissa. Saan mo ta kas niya sigod ka? Una, tawan pa'y ti anak yung asikaswan na iday. Iso ang maaramid na ti trabaho iti unag ti balay. Itang addan ti anak yaw. Kurangan ti oras na para ka nagitabanag. Rason na dahi tananang. Amok ni rason na lang ti ubing. Tapno saan ngagtrabaho. Kaya't na ti agbyag akas ladun niya.
Ay, kamaudyanan na. Nakadalusak matlaangan. Agyaman akmanan ititulong mo, Maridori. Naimbag ko tanukas na saan ka abisi kat umumay ka dito'y balay. When nagdala naktirigat a pagdaldala nam ita, Mari Melissa. Naawan ka. Diyak mo ti aramidok, Mare. Adak lang dito, no kasapulam titulong ko, Mare. Mabisin samot ta ni baby, Mare. Padidiam pa. Buti nga ro doon, Mare. Ay, would gayam. Tsak, nakita nila kay mo, Mare. Rimwar ka de. Diyak mo no sa dino tinagturungan na. Day off na ita. Ngam saan mo't nagpakada kanyak. Ibagaktukan ko na apadasan na ti agbati dito'y balay. Tapno muna tirigat na. Ay, wala, Mare. Agam, complete tuwampay ti usarin ni baby. Tapno adda didiin na, kankanan na, no kastang awan ka dito'y balayo. Nagawid ako nanay. Tibilin ko kan ka. Di mo bugbog kawan. Wano kabkabilan ni bakit mo anak ko. Jak may kariday tanana. Ay nawaw. Awan ano kasta ka. Amangan numauman ni Melissa kan ka. Tao akmay ta mabambanaw. Saan mo ta mabali na sakti mga ramin iti amin? Iso nga rood na pagtinulungan niyo. Ano sama? Tada mo nga anak yun ay ta. Sigurado ang maikaw ang mo't ni bakit mo. Saan mo't laang arubot ni Melissa anak ko? Saan na ka maawatan na? Sikat ti saan ang makaaw-awat, Philip. Ti ko nam siguro, kat nalakat ti trabaho iti nagtibalay. Narigat nga tatiag ko na ino adda ubeng. Adi lang madyagluto, aglaba ka nagdalos. Kasano nga rood no ibaga ni Melissa nga agsinukat kayo. Sikat agbati ijay balayo, taiso tiyag trabaho. Kabaalam nga raw. Kabalak Nay talangay naglaka na Ay na, wow. Nalakat agsasaw no saan mo pa'y anapadasan, Philip. Di mo amo, tirigat na. Nasaya at mat tanagawid kan, Philip. Adda na patagapagsaritaan ta. Anya da jay. Sinuruan na kamanan ni kumarem iti kalukwan iti awanak. Di ka agsaw itikas na. Ngamin, ni Maridori iti tumultulong kanyak tunggal awan ka dito'y balay. Oho. Tapno mapadasam mat, si kanto ti agbantay inton sumaruno abulan. Una. Nay talangay agsinlukat ta. Si kamot tagtrabaho, ta siyak tagbate iti balay. Nalakagayam Ay nawaw. Narigat ken ka tapag balinamot ngamin akumplikado ti amin. Anya ti ko lang pare Philip. Saan ka nagtrabaho inton may abulan? Wan pare. Ni bagat kumuten nagtrabaho. Anya? Siyak tagbati iti balay. Tapno amo na matirigat nagtrabaho. Ay, wan may kaya. Tapno padasan na matparay. Ipagarup na siguro ang nalaklak at makipurdiya ngam tagyan ito nagtibalay. Ay nawaw, mindset na kiti babae paray. Agrubuat akon lakay, si kanti makamukin ni baby. Nasken amasapa tamasapa mat amang lukat ti laundry shop apakipurdiya Una, awan pare ko, titi na ita. Adda ti gatas ijerep. Adamot iti lamisaan tin saganak akanan na. Insurok mat no niya teramidang. Basic. Ay nawaw. Agrubwat ka kitdain, agrubwat ka, Melissa. Itay pa ngagpakpakada ka. Alangarod, innakon. Si kanti makaamo dito'y balay. Kamusta ka, pare Philip? Baka banog, pare babay. Nagsangsangit pa ni baby. Mabising samot, pare. Pinadidik mo titayan, pare. Ay, mga nukurang, pare. Pinakan ko pa yan. Di ba't latag sardang agsangit? Ay, dahita, kaya di na, pare. Tulungan nakman. Ang mga ada may advice mo dito. Ay, nawaw. Ay, pasensya ka, pare. Yung awan may advice kukin ka. Diyak pa'y napadasan ti kasta.
Anya. Apa yan, Philip? Anya ti mapaspasamak di taon. Apa yan kastaunay ti sangit ni baby? Jangardam mo na lang. Itay pa'y, isang inawagan kayo. Saan mat kami na sumbatan ni Melissa ti cellphone na. Ang mga nobisi ti trabaho na mutoy man ka po ka. Nakalaman pa iti makamuna lang. Nakamuno niya ti aramidag. Ay, unay kan, Philip. Saan mo samot asinuksukatan ti diaper na? Ha? Kasla na puno mga menpiman. Ay, mabitla nga rin na nang. Taalaag ti wipes kan diaper. Bakit amday ta? Si Mardangan. Saan ang ngagsangit? Nakaturog pa yan. Mabalin ka niya dito kayo pala ang nanak. Napay ko ma. Da kayo pala ti makamo ka ni baby. Tamangan kan agdigos akman may. Saan ka pa ianangan? Saan pa'y nanak? Saan ba't kami na may bati ni baby? Kunak man no kunam analakalaang. Narigat mo't kaya. First day pa lang, kasladya ako na mo tiraramidag. Matarantaak no kasta ngagsangit ni baby. Ita, amo maun. Narigat ti agunay no adda tubeng. Amo ka narigat ti makipurdiya. Ngam narigat matlaang ti trabaho iti unag ti balayan ako. Iso amaawatam ko man bakit mo. No saan na amaarami daming. Adda kayo matgayam, nanang. Anya ter aramidan nyo dito'y balay. Ay, nawagan nak ngamin ni Philip, Melissa. Apay ka no? Saan ka no ngamin ngagsardang ngagsangit ti anak yaw? Anya? Sala nagsardang, hindi adan ni nanang. Hindi sinukatan ni nanang ti diaper na ko na Philip. Si kakit di mag... Mabalin ka din agsarita ta, bakit? May papanitian niya. Saklat ng tagtrabaho. Sikam ti agbati dito balay. Kunak man no basic lang kan katagyan dito'y balay. Narigat mo't kaya. Apay sika, saan ka amarigata na makipurdiya? Siyempre, makapabannog. Nga maanusan takasapulan mat nga agtrabaho tapno adda ti kanan tayo. Ilast mo ita na bulan bakit? Kalpasan na. Siya akong tagtrabaho. Kasaritak to ni nanang, tapno adda katulungan. Amangan numataktakpay ni nanang. Nasaysaya at matlaang no adda ni nanang. Tapno adda mga sikaso kan baby no daramidam. Uray twice a week nga umayro iso. Ala, sikati makaam mo. Ngam kitaam Jak kayat abugbog kawan nakmanan. Wen ka di bakit? Pasensya ka. Kamalit na dyan. Sana na maulit. Promise. Ay, nawaw! Kas agasawa, maawatan yu kumadag iti pagkurkurangan yu iti tunggal maysa. Aglalo no saan mat ana igagara. Awan ti trabaho analaka. Narigat matlaang ti makipurdiya. Ngam no ag tinulong kayo, pamilyayo kat nasaya at to ti pagbanagan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho.
ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga ilakay? Adda kadimot lang ang tinasingir mo abayad tinateng tayo. Adda, Manungay. di mo saludsuden numano. Siya kung timang idulin. Ay nawaw. Ang mga nukum-kumpurmin tumanan ti pangigas-gas tong sam. Awan ka di ti panagtangak mo kanyak, bakit? Ammo kun ti ugalim lakay. Sa bali itan, bakit? Ibagam lang numano, tikas sa pulam, taitad ko. Kita ama. Ang mga nudi mo manin mapupuutan kat maibus tumanan. Wan ko naklangarudan. Dagulit kamot. Nasalaw ko ni Pari Ruel di tadalan na itay Mariwena. Panagkunak kat nakasingir mananday jay. Ay nawaw. Kasanumat anaam mo Mari Clara. Wala, tamayat ti isem na. Sapay agbukbukol ti bulsa na maray. Ah? Una niya. Di na mo ngamin kayat nga ibati Mari. Masapul kanumot nga ibulbul sana. Nuapay nga min asaan asikat ti mangidulin mare. Inton kon maibos mananday jay. Di namot nga rud kayat Mari. Isok kanun ti makaammo. Ay narigat ti kasta mare. Kasanaw no maibos ti bayad tinatengyaw. Di agbak to zero kayo manan. Ada ka ba, pare Ruel? Agsat taman mo, pare Henry. Kasing singar mo sa manay, pare. Ha? Gusto ka, pare. Kita makat ni. Agbukbukol ti bulsak. Sigurado asag sa garibot ang bulsang, pare. Anyak pa nga, pare. Ay, kay, agpalitsun ka garuna na, pare. Turay litsun manuklang no isaw. Dahil talaga yan. Awan parikot no may papaniti dahil tabanag. Sige, sikan ti mapan gumatang. Keep the change, pare. Ay, namaw. Agyaman ang pare Ruel. Naipusan ti harak kay na naman ta, pare Ruel. Sana pare ko na ta, pare. Mapantago nga ta nga. Nangarigam samat tan ti tersina. Masapa pa may. Ituloy tatyag siya ti jay. Mabitla nga ron, resupot ko tinabate apulutan ta, pare. Sanan? Agpaluto tanto iti tersina. Wala ka ron ti plus life, tapno na pagsilaw ta, pare. Sana nakasapulan. Makadaron tayo jay nga uriawan silaw ta. Sikakit di may. Saan ko nga ron nga lain, tapno sa reso paya may ikaman. Agringan, pare Ruel. Hoy, pare. Agringan, tanay. Agsapa mat nga yaman. Ay nawaw. Ano orasan? Saka mo. Nabati ti cellphone ko iti balay. Agawitan pare. Nakaturog tamat nga yan iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kaslada kayat ko apapanan. Sa dino pare? Anya nga tanong agpailita. Apaisili. Mapantag pasyar Namayag matin asaan ta nagpasyar. Awan ka dito rami-dami ti garden mo pare. Awan pa, tasan kami pa iba't nakamula pare. Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw. Sa dino tinagapwan kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da di Arwel? Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na mare. Day tangarod ti jak amo Mare. Awan mo't ti tao iti ayanda pare Henry.
Amangan kit dinug ginastos damatan ti bayad tinatang may. No apay ngamin nga intugot na amin, Siyempre, kayat na amakit kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsana. Day tamot ti paglaingan na, tagpalastog. Ay awan, Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon, no kasta. Day tangarod ti makauma, Mare. Kanayon na nga ibaga asaanen a maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay sus, sapay nagrigat ti aggarden, Mare. Kontenton samot piman iti adda ka sa saad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay sus, agbambanog kay laang no kasta, Mare. Awam mo nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulap ni Ruel amang igastos iti bayad tinateng mi, Mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Day ti bagbagakan ka. Nuad ti kwartam, ay na, kumkumpurme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasuraan tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. Sangaribo laang. Sa dino nga rod tinangipanam iti daduma. Kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. Adaangam day talaan. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din akanayon. Agbak to zero tayo manan. Hay, makauma ti kasta akanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo ti kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, Marimina? Sika ti kadwan nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Wan Mari, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana siya ti pangibagamit ti kasta. Ni Pari Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutem amin nga ibaganakan ka. Saan may, Mari? Tinapuno na, nilakay mo, tinagpilit. Nag-shot kami dito balay. Hindi kuan, napan kami ti Tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay natin ka pa nagpalaswi na bakit? Apay, awan mo tiamok at papanak ita. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Saanan, masadutak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, datao manin ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito balaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo akwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw tinyawat mo kanya, sangaribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanen taginastos mo mat. Ita, ano sam ti agtrabaho asikalaang. Nakamisuot mo't ni Pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, Mare. Apay mo't, Mare? Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makauta, idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti plano mi itangay, Mare. Ag kanya-kanya kami latan iti kwarta, Mare. Ag sapulak-laangan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahil lang, tinabatingin na po, bakit? Wan, numabisin ka, agluto kamot. Nabanugak anak ipurdiya. Anya? Ano sam tasaan laang mat asikat ti mabambanog. Amumutasak lang tagtrabaho iti garden.
Apay, di ka nagluto. Ay katano sama, kas nakunak itayon, nakipurdiya akmo. Ay, nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano sam kunak lang arudan? Di mo nga minamo ti mangidulin iti kwarta nagrigrigatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay nawaw, apay asi ka lang ti trabaho Ruel. O, narod na nang. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka naw. Tsaka mo na nang. Nagado may bagbaga na. Ay saan na mabalinti kasta? Rumbang nga tinulong kayo at agasawa kayo nga raud. Anya nga rin ti marami daak no di namat kayat. Bayam, kasaritak tumanday dya awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kwena. Anya ti masapul yun, nanang. Imayak ta kayat ka makasarita. No apay mapiman adi mo tulungan nila kay mong agtrabaho. Deserve na day ta, nanang. Ay saan anasaya at ti kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manen ti istorya ti asawa kada kayo. Amuyo ka day. Nagsingir idinapalabas a bulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akumpare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino ti maayatan at tumulong nga agtrabaho no kasta lang ti asawa? Saan ang matatao dito'y balay no adda kwarta na? Saan nala malagip ti agawid no naibusag? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Carwell. Anya man ang timbasol ko bakit? Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, ah? Siyak manan ti dakas? O, natas anak mo ta natultulungan. Ambo mamarigrigatang datao. Alisto kang agpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan mati ko nam asaludsuden nak, no anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No, di mo kaya't di saan lang. Basta paggudwan ta tigastos dito balay. Sana mabali na siya klahan. Una, day talagayam. Inal daw samutan nga agungungot ka mariwena. Ay, agburak nga rod ti darak mare. Tunggal mapanunot ko ti inararamid day ta arwen. Agsarita kayo manen, mare. Maurnos yu pa'y mat siguro day ta? Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro akit jak kabailan ti makipurdiya. Kasla napan pa'y ni Nanay Yoli iti ayan yu idikalman, mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta Arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos. Nakasaritak ni bakit mo idikalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na nang. Di ka kano matatao ijabalayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigregatan yo piman tigas gastusan. Imbes nga ipadulin mo kang bakamaw. Nanang. Sikati ka mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matlaang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsingir kayo. Saysayagam ti kwarta kadagiti awan kaes-es ka na abanag. No maibaws, back to zero kayo manay. Saan mo takanayon, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at tikas tang aramidam. No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yo analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamat pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo. Wala, wanan, nanang. Si katiag pa kumbaba, tas ikamat gayam tinagbidot.
Agkagatul ti dakulap mo amang igastos iti kwarta nagrigrigatan niya. Ay nawaw! Di mo gastusan ti kwarta kadagiti banag nga awan met kaas-askan na. Agplano kayo kidi ana imbag kini bakat mo. Iti kasta, kat saan ang masayang ti kwarta ang nagrigatan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.